Hello everyone, welcome to Shārum Season 4. Notum gutong arim phalakan lately read sange. Ishi ajan hong week ba hili Holy Week inside the ishina episode aka skip sa khaine. Ajo ishina special guest hoy da klehi. La shuak li hoy da klene. Itumwe rega sang thot hili. But I like to know that upon academic education, Katam Gashihine, Katam Gashihine, and young Aksala, Rega Sanji, and a quick run, and education, a special case or either he lecturer, ne, and our career here, Katam Gashihili, dedicate Salaga, National Shamra, Imaram Shamra, Gajili, our Damkishu quick high, dedicate Salagas at Vadakle, La Shuahane, Ali, Alak Ruivah Hoye, I hear Ari Ukhrul Higher Secondary School lecture salaka leda klene ahi Somdal wenne itumna ali aju samang kuilaga katam gashu kala itumwi society li ka thada led lek lek ji matang ni la nganang room se kitong na ali welcome sa ku se hello Alak hello impad le Impaye mai ishina nali approach sa tharan na we thai khui khai na we experiencing nganang room se ya really la hang sing sangai dan li approach sa thalan nan la matha tu mayami la ka na we ngalang za le sal la na atam chikat la ka ra mi wang lai ning shid le ko ka welcome sali de le mathang khra la sa ta man se ha de education ji ka wa ta thai khai ka chong le le itu society li mutai lai li pe sa la ka thadang nang room se he wa thada na we holy na we personal opinion ne ya share sa la ka na we experience ne chili be sa la ka nang room se ka ji mathang ma za ta rang ka khre sa da na we khra jan teu mai ka introduction khamye nang so da ya really hang sing sangai Hello Impaye ni siwi tada Shārum li la khokmi wa ili Alak Ruivah hoye I Somdal winne Ukhrul Higher Secondary School yari he lecture sat le iwi subject ne geology ne mi kachung kana makhui kjia subject ne dal hangai ari we ishi school li lagdam now he we subject opsa tak le he mi tada tralang mang mane kala Imphal as a whole Manipur as a whole le iwi subject opsa tak le yari mi sha ka makam mane tada marakliwa session ga liwa sha ka langjing wa ye kar chung atam sangre le sha ka makam ne tada national na itung we ni thot na chung ka mathai rang je wa subject ne ka in hang kind of tada job prospective pa wa thala khaya subject pa me da khwinga ye khwang de ji ka ina BSc ka tam kala MSc ka tam iwi batchmate chung ka ja tada otmasum pang da pa me ji mang wam ne iwi subject op ka sa ping ye jai da iwa reme thui da iwi dam na national tada dang ko ri ni thot ping da geology wi ke profession hi tam gui la hi profession zat ngai kha ba da encourage sangai da chi khang ne kala iwi mram ni la chung introduce sa phai lam lem ne da khuye tada wa cha ne kala ka dam na sem da khlei de tada ari Ukhrul Higher Secondary School de tada long san la gai na zat le da hangai kala chi di lang me da tada khang de ni de chung ka le ka da la introduce sa phai ba chi di china sha phom rawe da khuye okay nishi ari na subject really besa lag la hangai chila ara thada mathang ge ei chu matang ni lang han ngai ka jibo barang ke na da thai ngai ba na nui la kha wen na hi teaching line ya thada hi ba li ning sang phunga muni ga nang ni le la ga ba ai I ba hi sangai da le sa ga chila thai ngai le ko honestly iwa hangai I teaching line hi mawam male thada hi le wa ra da map ning ak samane kala ning la masang nam ne da hangai honestly I thada doctor sare iwa science ki la ga ji wei na sa sai ka thada rawi khang ran da le iwa hangai mram wa ili national sem khwai we thada no we wat ngrut le ge ji we apong songai na aji ili hi song ji thada ji ram mi khai wangai na thada ji I wacha ga sa da thada pom da khlei ne ga le hi wacha ga sa da pom da khlei we ni yang khong la le pa pom jet la thada ji we ring ka phal la sam pang la ke pang le ji ga itum na chot la ke na itum we frustrate sa la ke na nationally tam ga se great tam ga se national bin ma khwi khra dam chan ji we ning ga theng ga thala sam pang pa pom mai ka ji li ma dai me khar da national itum tam se de klek tam na bing we result sam pang thang we ring ga pha ji na tong cover up sam sha pe ji I ba hanga ye ja thada I we a ji I sing da klei li mi da klei job hi we satisfaction ni thada le ki ji hangai
ai khamatai wa jine itum na sadak le ojili satisfied sa laga contentment le ka jiwa jili malang lu ne jang itum otsa le ji satisfaction le yi okay na athang na we subject di be sa la ti o hangai jane ne khangte issue we ji education system dai mata rang laga jili ti o ka da ya ru le thing sa ngai or shoga da na sha bi ne ya na we subject jili ji we da kan khana ar prospect na la athang ti o hangai ka ti o detail sa mai da hang sing sa ngai geology hi iwi wang la thada subject thalla kai subject ne I class 12 pasa kaya damle BSc hi tamura jadamle iwa PCM kuira da thada form kasali ishishim kura kana ishamaya kana form samira jaida I subject combination ji PCM mai na samilo da hang ba kai ni hang da kai ni ka thada hang nikla thada ina jari le testimony hang li thada rawe apong ne da thada shan kui shon jidla ina PCM kuira jadam jili form jiwi sit ji kanar sa jidla jaidara jadam liwa mobile phone sa him thalaina phau pai lemning tu gadara ili pau hi ram lim hanga lui le shamai na thada phone da sit hang da khleya subject ji kli khla jaina geology we department ni hang le jaida jili form sa me sai jaina ina GPSC liwa tam phok laga thada tamman jaina I find it very interesting jaida thada tamman laga I arma pass ka sa adam li la PSC ko padam li la thadam thalakaina pasa khuisum phang plus jaida iwa ara MSc le iwa hi na continue sa babumra jaida MSc le jina tamkhui laga thada ari we khalei la thada ik tiau kha ayarli khimmei la wat part time job asa laga MPSC basina lecturer conduct sa ra ga jina jili geology we openings le ya ka hang job ka hang le jaida jili interview ngzang le job sa da sum phang gai ne da jina ina juina ara take khui ba geology ka hi ari hi subject hi mi ka tam naw na chung da lum khui rang thu jaida ari MBSc we mu interview sa dam hi subject kai ka anthropology ka ta English ka hi posa ka hi le ka tam quantity thalang thada phanga ka than nang pai jila whereas isi geo posa ka hi candidate khni na gang bai dila arama when it comes to viva yang the mi hit mu chungrang do candidate ji ma le thu ga da what pom ga pha hi pai me competition chithai competition hi fierce mu sa mai jilla arila ji wi situation jing lai cha le phui de khui khoi ba ji teaching line mi shong mang mane khang de line wa khwai chung khale thada GSI Geological Survey of India we every year ashina recruit sat le thada junior scientist mo in geologist yang jaina are ONGC where we company ba shi hi ashina la chung ka recruit sa shi shone aga salary ki thala thmu yam thana ye the miyarna thada especially miyarna we wangwa chikitha chida kanana thada what sampang bai na ja pong ne ya age chum tangkhur nawli or tribal nawli ari hi wa thada mi hi ma chungrang to kada job opportunity hi wa thai de iwa khui ji ji ni wikdam even ni wikdam nawlen dang de iwi hi hang da kle ne thada hi we khui lo nu thum lagam hili na hanga hi wa thada gender we discrimination bamning la khashinaw hi limitation hi chungmei le yaw ya jena miyarna ba wa thada va pai zat pai jitla lagi thumui job pai na khi little sa kai jiga mostly we are dealing with minings jaida ayalli outskirtly khurally kala thada wildernessly jause thada ya chinali gi junga zadaw da miyarna hina thada feasible samme chiwaini chiwaini wa thada encourage sangai na ye hi we subject hi opsang sangai ye kala hi opsa laga hi in a career sham ku ya ka fa thada awi what sampang ga pai awi in thada income generate sang ba apong ga chung ka le gi ji hi thada hangai hangla hangsa chon da kle i tam nolin dang da hang da kle ne and one incident na ga in hang sangai ye when I was teaching in Centennial College ijili la geology tamsai such a tamsai sai chili ari pokajan cement timapur ka kanai laga assam wi pokajan cement jili la ili wat rasa lo da la ho nge ya
as a geologist ka thada chungzi yang laga outskirtly mi ma pam lak ja pam le iwa laga what asagi ji may they have to provide all the quarters and all the mi pam re ka security point of view chungzi laga I turn down the sap pam me ka ina ishi shimkhuli I tam naw le hang shone I mia naw sa sa ni sig ja I can always go there and work ya jena jikta opportunity ji Queen sak ngai nai da iwa thada geo hila subject as a subject combination thada opsang sak ngai ke ji hang shon da kleine interesting sala issue wi thada ithung bi araba mai option ni explore some manner ka conventional subject bing he ithung English political science history thada ji kaman jimang li thada focus ai ka ari na khui da lebin la hila thada ari shoga da kleina stopping ya point hin no chang sangai ju ke hila thada option le de le ya opportunity hila wa samai de le akali to na ba ge jmole jan hila explore sang sangai and geology hilam thalakai subject akhanai je hangai ning shinai na we opinion kalana na the prospect later share sa khami issue education system he the ngose itum society issue society li besa laga na we experience we at issue na education system we mutang ne deu ka share sang sa ngai ka pha ka shi challenges ka da ji chang sar laga Manipur as a whole we education system jatam ji chanwa thada ayarng le we na compare sa kai thum hi quality we khila basis level thada chung kamang phanrum ni di wa hangai maram wa ithum ara government school we wacha saida government school we system ba hi ka tha lakla gi hi thada chung khala thai ku hisum phangai I government school we na chung am tingai maram wa Itum education system hi ka thada rot marat khai messy sa khai ka ka chin rak le jiga politicians bing na hari ka tam national bing ni tam gisithe shikasthe hi we institution hi shichin laga politics ng riau khai hina la ji itum dik chung ka sa jing sak le ta politics ng riau khai jadam chanwa Katam now being we bomb kawai third facilities provide sa kami atum li government na miran kami ong ka hi bang ma truk sang ma le tu jai dara kadong ka ji politicize sa tu khaya kala hili ji shoot me fai wacha ka phain dang dara aja manipur liwa wacha we boss hi phaisai na lo pom da le itum thi ser le hi wi wangai nei dei I waju we system hi Kyo khang kyo thui khai hi thada ngzan khangai ngzan thui khai da khuye kala lak shong yang lak sa chi kha government nei thumni schools li facilities ocha kham tha lupa hi sang laga mi da khlai school hi wangai na hi na ki kamak lai ring the shia awa wa jin la naw ji lai tam sak shap laga naw pa jin la lai tam khui laga thada mirindi thada kanala khai miya ga one kang sab ka jila maklai mam ning jila chi wangai na manipur education system hi la thada sakashila lai kaphal la lai ki ji evasion khuye ka sakashi wi shong hi itum hi aju wi thot hi le chung na wa thui khai thada la phning de le ki wangle jiga any recruitment sa ore jiga pectoral in khui thu hao lu pain lo thu hao they never judge a teacher on his or her merit mayang tu chimai na unemployment chung khai chung hao lupa ka sing bing na wacha sa se riao naga lupa sing hao ga da wacha ba lo khui shap I will leave a degree merit va malai tu ga da teaching han ma sangai tu ha substitution ji hindi khran nei da khui sidla inaba proxy teaching ra thui khai la ya so che ha da khra dam chan ba katam na we lai tam si thei mi da khlei tam da khlei tam na bing we quality level si ta thui khai ta da hing thau system khlei wangai nai dei da itum jumza da kleine itum na education system jadam chanwa wacha gatam school ga hina gatam tam now tam sak laga school linga laga leida klei ji hiwa kadong doctor engineer shok khwai wi wangmang ina lingani si ki jiwa itum we education hiwa thada it might be of something thada te hong kaya ga wan them rao ji la ya ka aji itum we scenario li khang adam chan classroom ang li le de klei 90 to 100 students wing jaile doctor engineer ga shok hi
thada at the most mi phangali lang dam shok mro ko thai ga 95 chi vakali wa wi chi kla ga chi pa chi mama chukla thada quality base quality ji ka ari doctor engineer base sa laga sa thui thai gi chung khle oi de infal li la ari coaching center gi chung ga chim ba pam mane thai ga 95 chi li ning khan a chumui wa map ning li la 5 pa ji mang li thada upgrade sa laga support sa laga ji mang li yang thai da a ju 95 ping hi wa I thumui society li chi ho shok khai thai ga that kind of society vices zakshi ka shok unemployment problem tada chung ka zakshi ka pai hi 95 hi na ma shok ma ra dai thum hang ram nei ji la wang de ji they are dropouts or they failed to become a doctor engineer so aji thum education system hi hilik hang mai de I wo tada I thum zakshi ji hi de da khui ji la I thum na paula khai lai weekly bi khai khajana ka le wo na yong ai na khai hi li thingong ga gang han nu ji ni sig ja khai ba mi rin pai da ba thingong ka them rei ji la da I thum education system hi chi ka thawi khila ji li pesa hai wang ai nai de mi I thum na them ga thada a ka khni mang them deu the rest ka tai ji wa khi ga ma sa khai thada ji ho hao la ga khriang lam yang mia thum li wa ka ji we education system hi a ji thum mani buli satna da khle de da thei khu ji ka tha da nga chei ni la lam thei chu ra ke grassroots level ai na ka tha pokni kla ji le pham da chu ra ka I thum system hi ji wi mong ai na wa zat ta le whereas doctor engineer producer da khle infal la ji ka tutorial chung khle le hi bin na producer da khle ya tam naw bin ji wa quality piece sa lam thala kaina saksa mi laga thum le wa ji ho lak ta khli nia da ji la tha kham tha wa poina ga la kha ina tha da wi burden na wa mi phanga wa ji shok te ga 95 pa ji de ga tha da I thum na yang mi le le thum manipur education system na ka le ko mati chat le le yang ga ji pa ji tha da in ji question ka sa mi mai wa he are concern na khane hada he professional skill he imbibe saka he one of the solution mra with the itu phaning jana na la ka tha da sare jem them ka as a teacher ga sada education system ni ka zang akha sada na wang la the he options khamu chuk le jan he la obviously relevant ishi are Ukhrul or ishi tangpo society le same as heal the claim the jan are with the kind of atom skill ji ga identify sa ji hi tha imbibe sa fai options male sara thada kchung khala I thumui ni la seminar workshop la sa pam tle kala trainings la kchung kami pam de le ji tha we different another skill workshop la sa tle class 12 pasai ga or thada metric pasai ga hisab ai ji le thum chung ka flavors sha part of the besides the seminar workshop ni la school jili okay extracurricular la or ni ka apart the subject aka sada his skill ji tha we options he thai school along li jai ka we have to start from curriculum ka semai na ha poki ji so private school will zangnal laga government school la zangnal laga hi wa Manipur we board of secondary ka la council pin na ka sema curriculum sau ka da itum na ka chung kha mang chei pai mne chi pa chi wa ka thada if I'm not wrong ari wa Manipur government hi la ari NEP hi new education policy pa hi wa da how poki ji we mong wa sa po khai ne higher secondary school in the higher secondary level in dang da college level pin wa thada already zatna khai thaye ta ji pa ji top sai ka wa tiong mei ka wa da aro ini nang ze khai da kai kan doctor engineer ma sa khre ping na different vocation di wa ka pai we chance wa le ji school we na classroom we na ha po ko ji ne ka ari wa ji thalam le thu curriculum li ma jang thu ka da ocha ping na ka la school authority ping mang na ji we ji da sa ka phang ji de ki ji we ji wa ma sa khre chung ka le pu ma ne ka da itum na ka phaning athum wi wangai ne ya ka thani kle yang da chuk mi ji khami jim ning da thang de step ma khui khre thai okay ma hiwa it cannot happen in one night yeah hiwa procedure lag chung khale ka hili
parents we or parents and teacher we are issue system bajili meaning la kara hiwi parents and teacher we involvement kya katar ka sa hiwi changes te usa khwai tada are we national hi like them so great jaiga stakeholder hi kuthum da shengla ga in le gi tum te ser jinia school authority wacha gala ava wada aje itum ina wacha iran ga sara la ga I are Ukhrul higher secondary school limra rang ga sentinel li lo ja sa sa ji ne iba tada wacha iran ga sa khra hi le itum we parents ping hi tada now ba ji la we word ba ji li school ji horai ka ku pai re da ka phaning parents chung now we itum liya laga are secondary school ka thai ni ba government school la sau ka da some students tada like parents makhlei broken family ne khra la chung la cha sang pa pam mane so parents being we parental guidance parental concern ba hi wa thau ga da school le la thum acham sakshi mai pa pam hau tena naga itum na wacha ping na ga hangai aga hi ta sang sang sak ngai la da mathai khami wi mong da ga sa la chung ga sang pa pam mai parents kai ga wa itum na ga da shi naw le kui sam ka tham masang sak mara school uniform ma pai ji na punishment mi ra school thang ji da hui da ra jin punishment mi ga acha ping li khimman ni shi naw le china da punishment mi kla ta ra khang in dang da le hai re even parents teacher mitli ishi naw wa na thum na sa jin school ga le me jai ra ta da chik thai dang ra khang le ji ne ya da chiang kha tada obtuse ka sa jini ka tada insolvent ka sa parents hi leo hau ka da katam nau hi la ocha ping li ka sa school li athumui react ka sa hin te pa pam thiao dinari ni na zek tak le topic chili parents ping hi tada ka tiu na ashin nau ping li sa ta masara ra ka concern ma le ra ka wa nau pa chi wi tada ka thani awe ka tam shu thani awe career ka li wa ra ka chi wi maram phaning wa ping ga ya parents hi leir chung da leir ji hi wa chit ka sang wat nak chit la naga school li ka that le da ra kang han awa wa ma them ne so chai da tada we don't know ka thani la parents ping we na itum khang chon hi tada chung da hum sam phang ma ne ya ka me create ra zang da li tada chita chik thak chung ga sam phang ai ka ra ram man la ga tada arrive parents ping hi la concern work ka lei me hai re hen improve sai re ji hi version ping ai e kala chi thau ga da now hi ali shape ka sa hi ocha kala parents hi tada hand in hand ga sa dam tran shape ka sa ma tham mai pa pam da le ji hi version khui lak le mai hiba hi dari abawa ping na jung na le re hiba ri na khang da parents and teacher they have to work hand in hand yang jena ada na shi vai la masa lo mai extreme kha tharan concern le ka ari na na khang shok ji parents bi ra khang han mong wam ne ki ji ada wa chi pa mai ka ku bai re ji chi ta da la masa sang ngai ne mai more than half of the day wa oja ping li ji pam khai ne jang so parents ping li la thada hangai thada on time to time thada oja ping li contact sa la ka national ping li khiwai na thada ari na athing instead na hang la punishment khami tharan instead of thada naw bali awi problem khi le yaw awi maka shu ba li matam se la thada hangai ka ji ba ji na da la ba ping li thada request ka sai ng so da ji hangai ji ba ji wa concern le kam thalai na now ping chilila hang sing sak ngai chen na thada mi kham tha sho pai shi ari tangkhul ichung Ukhrul society lo jong gdam ko shili le back sai re chen hi wa rar khwin sak ngai ja chen na thada parents ping no ja ping na sa da le he gdom rock la ka corporate sa la ka sang sak ngai la ka ari we issue we it we context and house is tangkhul society we la ka especially Ukhrul din na oja sa la ka le da student been a face ka sa problem hi challenges la jung sa le chi mu jali ada khani thuma share sang sangai sakla pen face ha dak le students ping na ka la chi solution ji ka tha mai le ji ba okay tada hi we topic la was sai ya ta le ni we we take a khui da ga ni hang ge I thum we ga dam naw hi ar chui ga dam naw hi athum we problem face ka sa ka ji mara rang ka ri makeup ta thum hi lai ma pa ngai thore
thada lai ki tam nau ne jila lai pa ngai thu re aya jon thang ishi class 11 research chok e thada achon thang in chok ai re kha thada ji we in process ne ishi hi ta sa ta kle ni subject mati hali subject mati tong le zero khui ka shap tam nau le re ya so that means lai ri ke ho hi ma pa ngai le jila so atumli miavuli counseling khui la ga itmna thangana dam chana we different problems are family problems are we something anga le sare jiba ji itum chang jem thei tu re ya ka ji na thanam langai na kadam na na lai ma pa ngai reading habit in germ sa ngai hi itum ka chu ina rak la ji ka a je itum we society hi de kadam ga shu hi de niam la kai na hai thui khai we hi la factor a kam ra we de khui like ivo thada hangai it muy different example ya jon dang qnet ka ta chau se hekta ile itum sik tam naw la jang khai le kap khai ne khara shoka thada jiba ko par la ga khria tam le jangai da ara ka thak le chika ishi we itum le lai ka tam le la itum na lai thada kha sang ka pai ka tam naw khoi pa hi kha tha la lai ki nga san kha ai san thya jena itum na hang la e thada e ji la ga pesa easy money sampang rai ge promise mi win sha hu yo mo inspiration mer na sampang khai we ya che da ara lai ring dam hai thu ma pa ngai thu laga issue we sports daily debate ka sali ka thak la che ka that particular student ba hina PAMA dam khui laga wacha sa laga ba 50-60 lop sa gi jim hotli wa itum ka tek sa pa me gi chi tu yara nang dam dui de kleine so that shows that atum hi like dam la like dam wi kan khna hi talop ka zamang ne da ping khai chat ne ka chimaning jil lak jang ka like dam hi wa education hi wa society with development re gi sang ka do khring khrak ka dong wi petrok ne gi atum mam lai bai gi la ka tum na chiman thei tu jat ne ka आज like mapa khangai maram ji chik tha wi na khra ta ye number 1 easy money sampang ha khawa lupa wacha ga sali wa hi chung me khar sampang re ke chi wi easy money tha da chi wi ningrin ba ji na atum hi like pa khangai sui ta khai ta da la thei le ye like pa la ga lung sang la ga na sa re gi chi wi motivate ka sa motivation him le tu chi ta ye kala ka khne ni thu society wi आज khring khra khi chaw sa thada ring pha ko khui thada lum law la gok thui de khle ya hi na la ga ong kha shei khut khai da thei ye ada ini na ze khai da mi 100 really mi phanga 5% mang na za thui da we profession sa theu la 95 pa ji wa itmu society li tai bom da khle nei ji la so hipping thada ara vices chi chung khangai chung thada unemployment chung khangai chung ga itmu society hi thada tir kham lau thada thada lau bom da khle hi li ajari tam da khle ka tam nau ping hi la ara hi we distraction ba hi na nari pa khangai hi chung da le khai thada the hik tha hi lai ajari tam nau ping we problem face ka sa we ne de i wa thada shan khri ye kala family we factor lak chung kha jang le ye ava va macha khang ro ava va zam mang khai we factor kala ava va makhle we factor hinala atham le like ta mushlik chunga ta hinder sa ta la thei le ye kala aga point sa kana wa poverty achon thang le thum no khuli shokai kharjam the yang ring shina kai we ta chik thai na la ka tam gu shuli ta sang ga sa ta le ta kle ta da thei ari thum we tam naw le da kle we ai nei thum na thei ka khui je ta da ava va hi ring shinaw ga dali sam naw a waiter car in dang the provide masa khar tam naw hi likely studies li lamning sang rar plum nei chi hi wa tim na thei khui wa sam pung lak le the points being je relevance la khai like Ukhrul ithui society li la chana la khai a trainer hospital la digital age la sao and easy money jina one factor yang ji ba ji wa the concern a khanai jen thadang na da khleping da as ot ko tong le na a thang la hangau la jang issue ki otsa sal education him la ga wa thang sar wi ji na any profession sal la jen ji ba ji wa thalai na mu ju now being awa pin mu chu sak ngai laga khana mobile phones je wa da everywhere ya
mobile phone si thada hi na la mi chung ga sat gi jere ina thang I week class di la I week tam na kli ji yang en hang kai ne ina phone ina status sang kleo ga thada I bang mong sam rang ka like ra nam ji ne that means at mi phone si shon the klei ni ji la 제가 ina ji hang the klei ne no phone ji thada addiction le ga na thum further studies ma ba baim ra 내가 집인 지 라이릭 보다도 적시나 하이 문인지들라 거의 다들 와슈마이가 아들 힐라이릭 수 있다 오게지네 더 모바일 폰 시는 레이트릭 쫑가 나시나 빈힐리 상즈블레 락틀레 he had the balance that he pura chile especially he we involvement the parents with their sai shim khuwe jang chika limit time ji shemi la ka sikjin ji jang okay ning shinai na we are opinion sa ji thada ithumli la thada phaning sa ge reflect sang sa ke ara in a urban student we ara ojawe challenges face ka sa ji lang na ngai de le thada government school li wacha sai da government we institution ni wang ang ro le aje government school we wacha ka sa ka ji la me government na ithumli provide sa ta clay mi da clay institution ni sa ko da chui kan khna hi government wacha ping wa sum pangai maramba government paid a very this thing high salary ya jaida wacha ping ring ka phala chung ka lei pa me kala thada challenges lak chung ka lei maramba da lop sum pangai lop ya zai jaw da government school I la zang da ata ini nang ze gula government we education system we thada messy ka sa ji ni itum la thada chiwak sang gi da ba gi da sai ka ina lopsa laga ili ki pa ni yang sang faim lim ne ve in shuti la li pai class mu khwila lag ba thai ra kla ga ji wi nin phaning chu kham ji chung na le ha adam tran wa thada I wi career in tam se de le ya I wi teaching career ba he ka khrat le lu gi ji khai la je na jing tha system ji li involve ma sa kha bai mi ka tong khana system ji li thada involve sai da 장저 거래나 범다 크레이지리 뭐 사가 와이 헛 카나지 이 방거지 challenges 사다 크이티 카이들라 비 크랙 빙님 터치메 이게 타다야 비 크랙 타다 그러면 아좀 타다 레이더 클레이 스쿨 스프링 좀 타이 타다 인 제너럴 그 항아오 베르 히바 타다 뭐 그냥 위 스트릭 마사도 지위 타다 그 자위 쿠시라 시나 옥트이더 클레이 와자 그중그 위 머럭리 알아 Iva ji thadam samra iva te o active samra da ga sali ara tuilam ju na tui mi thao ning ga thai da mi tong ga te direct da klei tong ji na ning ra khau lai him ya sai da them correct ping chik thai dang da la ma tui da klei thada lake up da ya hi tu mui challenges na da khungai iva government school government we institution ni ra ga zang we challenges ji hila ga da khungai I private school ni la sa sai private school li wa administrator Akui Zings pa mau da mi ki pa khna la rules and regulation ji hi ji ma kai la thada systematic sa lai na sa ji la ka government school ra va zang ji wa principal ki pa headmaster ba thada ki pa na ma yang rok li ne saktam yang rok li khang mang nang rok li ya thada ji ka thau we working environment ni ra ga zang adam tran I khlata thada ina I we krin jung shung khwai kala ina sara da zang khai profession jim thalai maintain sara da ning da klei challenges ka hakar ne thada na thum na phapta re da khuyei wa chili challenges ji chili le da khuye kala thada mi ya kana class mu khuila ring phasore na le ya sore na thada da pom thei khai ji I thum la ji ing shan yang ga I la ji da sangai thyo kala school kangai mga da pom thei khai ji ing shan yang ga I la ji sangai thyo ka whereas it innovation I live na ji da sa pai mrom na se da thot da le ya ga le yao jaw ga da pu sa ga le yao jaw ga da hada ji ba ji chot lak ke government school li serve ka sa ya la hada ata arman na la hada ini we topic jing zek ngai zek ka tani ga wacha ping hi substitution da la leng ro khaw ara Jena chui jili kai substitution le au ga da ka jangkhat pa wa shimnik sai ga pom la pom theo substitution sa ta klei wacha pa hinwa kai ka wa cha kham ta ring ga phala jang ko
substitution sai da ava sincere salai nak san lei papam ko ka kai ka wa chi tha iwa substitution da iwa na thumui tha ya ka ma ka lam ya ye ke ji ho cha la lei papam hau ka ta ara o cha ping wi in marak li la motivate sang rok vai apong ma lei thu chik chung ga lei ka pe ta chik tha situation hi thumui wang wa ka ka challenge la ke ji hanga ye government na ithumli thada institution in thada lingami laga lupa hi ya hi sang laga facilities murder hi sang laga sem mi de clear hi ithum thada hi we advantage hi mokhui society never mokhui thei tu ji thada shan pui ji la ocha bing wa hi we ocha mang na khui khai thada thei ji la ocha wa tlop mi government na mi au ka da kula ot ka sai hi private school khang de office ka bing de working hours tiêu mai da thada sa khui pai au ka da ocha bing wam thalangai na ring pha enjoy sa khai la kha hili ithumui society as a whole katam now kala ava va thada as a whole chui advantage pai mu khui thei cover ithumni government na mi de khai are ma thada nga sao gi ji la ithum lupa thada hisang de khai ja re mang sa gi ji la ajila ishi school de katam now de free uniform ya chung ka supply rat le katam na ga government school admission sa ka tum tranwa admission la thada very low ho comparing with other institution private institution ya chitung li midday meal with some mi shon ra thum ni wa uniform mira textbook mira all free of course ya uniform ma ju la set ra le ya da chi da government na mi de clay hi ara itum na ma thada ma shi jin khui thuro kha itumui dak nar mang sam rom la i ba sa da khui jila kai dum ne him thala ngai na up to thada itum na maximum limiting dang da itumui wang ka na ka pain dang da shi jin khui ni sik jiwa itumui society we livelihood economy lam tha sang roi da shan khui ma khlei matam khar now shini ji shat chi ko le da khlei now ping hi chik tha government school li tam sak la ka facility ba hi enjoy sa ni sik ja wa we maker sa la kai income ba hi they can save it laga after class 12 tada college ka dak va or any now ba ji we mirin wi bang ma kham chu ga dam le pisa hi save sa pai sa khui pai da la ka jimning la class 12 in dang the private school thali tam khang sa ka tam chan they spend a lot of money iwa hi ba hi shengla kain hangai e government school wa cha nei jaw ga da hi hangai na mi tong na private school wa cha ping la long watre ka hi itum society as a whole pha ka vai wa leit le ye china thada government school with challenges hi leik chung ka wa lei pa pom mai ka apart from the challenges itum na government na mi de klei hi ma thala kai nei itum na hi we benefit pa hi grab sa ku shap ni si gi je ba ko tong or wang wa ka pass sum pang re gi ji hi wa shan kui chawe ma shunga ari nan athang le o ta chai itum we student na face ka sa which le the poverty da khala chang le the hila one of the options ya itum na ma mu chu kwa or kai min ma thai kwa la sa sa bai ari nan hang sho kai ji jila ma thai ka sa pi jila ya de ke hita the benefits le da le itum government when benefits le da le hi jena ka hang tha la kai min private hiva the segregate clack differentiate ka sala manim ne government issue hi le ko ja tada qualified sala ka chung le itum we aka le itum notion hi hada private ga ma tha ma ye ka jiu ning ye so jila maning mane itum student ni la depend sai moreover hang kai da lo ja kham tha da qualified sala ka sala khai chang de le ya chen na da le pin le hangai ya da ari na point thalai ni mi le ta at least 12 and the government sa ka benefit ji thai se chin thalai ni salai ta mai ka yang chi na la na we ji le privately ka expenses ta gi chim liva they le solve a solution aka ne nan thalai hang sho ke ari nan la ta sa khai na ri we substitute we here he government hi li tha da revoke sa bai ma le phung ji la da substitute hi tha da sang phung gi je la ne hivo hada lawmaker ping jaw le ya government we akwa ping na yang sang maning kha wa hipa hivo ram len dang da thada myang rok la ga ya sa khai chung khlei me example li iram li jaw se iram we school hi le si hada substitution ma ya ka wa o cha pa glam le hi ji mong
pipam va tu kai so iram gda li remote sa kamaya village li la hili sak kamaya challenges la face sam rawe jena thada hi ki tha hi substitution gda hi maling sung ro jai ga thada garment yang sang mi phung gi je like hi mtui vai ga ra va khai la substitution sang sang ro jai ga ocha pa chili anapam go pai with provision facility thalai na mi phung gi kai like any our posting there ka itumui schools we school ko cha hi atumui pipom le yang wa galam ai line research ya they don't have teachers quarter they don't have this thing proper compound proper school building the hikta provision by facility by hi government sami how ni sik jewa wacha ping hidilla na we posting lim thalai na pom plung ra ga chi hila ta sapai mrau chitla ka hilam lei thu da rai thum na substitution lei mrau ja tam than wa wacha ga chung ja tam pam tai lai tam pa ko wacha ping wa nom khui la ga utilize na information pom se ra wi che ta thai ka phung song wa ta da ra khwai mi lei de che ta da hang la ma wi che so ara in a pninga village ka chung ga cha hinara ta da hang la ga pa ma wi jim hut liver substitution mang la hada hasang aus nei gi solution hi ga khui tha da the wo decision ba ji ya chena hi ba hi wa itum me hi ba hi itum we society cso ping klei thum we khu ga thana ping na government li pressure mi la ga lawmakers ping li pressure mi la ga sang ga khui mani nga khawa itum we lever hada wacha ping we lever hada itum we hi we na wa mram ne da khui mà hi concern á khăn này và hi á đó là hi thada ara hi khang cha này đó khui cái này more chẳng khác it's illegal ning la commission của mình ning mình này đó chân hi ba hi concern này chân nên hàng khai đây thùng ram especially hi remote area being li shock tak lấy cha chân concern authorities being CSO being pressure mi lagi hi changes khirang sa ngai lak chân thada ngana da le bi na la thada hi ba hi ma chuk la ka revive sa kui la ka ya changes si ka hi khoi khai na education system tha ma yaw ra ishi re ga sang lam ning na ya okay in a concern na ka aru hon tha train thai wa ithung atam li cha kham sa no ithung aru coaching ga khui train ba hi ithung class coaching mo khui la la thada metric li thada subject na wa khui thada wa sai ka aru hon wi ka thai hin ashna plus 1 when coaching hi compulsory thada thai le wo coaching khui le government school or private we cha ma thai tu re ka thada as a general yang coaching khui la ka school li thada in a khani thada ithum ka thai li ngan ka school li wa khitami le ma thai ko ka to nga tuition ba le ra tam mi sarau so he train he ka thala ji ka school li ma thala ka ni ma tam mi thu la ka hili impact wa paisa financial constraint bing wa jot khai ne he la ka ra ka chi oja bing le mo khui ka school li la ma hang khami la lai da la sha da lai ne he jana he pattern or he train he matang no opinion share sang sangai le hi hada 50-50 ne da ngai wa mrama tuition me itum Ukhrul hai lak la ka infar ka thai wa tuition ga khui hi wacha khawi income ka tan thada la sa thui khai ya chu shong lok chung ka lei ba pom mane so sinada sa thu yaw ga da awli tuition mo khui ping li wa pass ma sa mimra thada thum li wa mak tiaw ta sam pong sakra ga ji train thi la mak lei bam ning ji la dan chik than na le yaw da not all tuitions are bad ta I wa chi thada hangai ji ne like itum hi ara competition hi la fierce sak ngai sa how I itum we atam we na yang ka itum we adam li wa metric li second division ga khui hi wa thada the whole village bi celebrate sapai re ga ji attitude ne le sa ye ji la ka ari thot li wa first division ga ji hi wa thada those days simple ba se mo na za dai re ji la so competition hi la fierce la samai ba mai ra plus like terms say we approach lara ngate thada challenge thada hak ai hak thiaw ga da kadam naw ping hi kai ka wa class li tam go sei mang hin ma shop thu ji tam naw le ba mai ra that kind of very thada genius ping jaw se ya kem la kai ping hi studious sala kai ping hi classroom mang ji ne I wang ma shop thu ra ga ji tam naw le ya da thada wa cha ga na tuition ho ko ba hai lak la ga shim li
tutor pasang laga kasa katam naw la leipa pamau daga chiping jiwa arma exam competition li watama thada top 10 nei nung bopom gi chao je chik tha wi wang wei thum na tuition hi ma khwing samra da la ma hang pai je la leipa pom ji la kha kai khu wang wei on the other hand thada commercial sa laga tuition ni rak zang ping mang li pasam mi ra gi chi mi lang wa cha lang wa pom me tam bak te thum ji thei shon nei ji la chi wang ina thada tuition mai wo hivo thada ma khui bai mra ga ji hila hang saki je dai da iwa khui ji ne ka e r 11 12 9 10 11 12 wi ka hang ne i national ka tiao ping le im thei thu ko ka ina chung zi ka national i ka tiao wa cha la maning thu ko da thada ma thei rang experience sam sa rang ka ina pning ka tiao ping hi li wa wa cha na school dam se ka shim li wa parents na la rer gi ji mai dai di wa khui ji la ji ga da thada tuition value ya ka wa athum relaxation time hi la ma chung ne ma lai thu ji la ya ka shimni parents na thada teu mai ka thum homework chi sammi athum ni wa heavy wa ma sap lem re athum syllabus wa ya parents ping na thada kai cha la homework naw sammi athum ni pa khran chi teu ka pa nge ka chi na shop pe de khue ka na na thang hang kai da i thum li wa tuition we trend ya ra ka teu na win zat po kai ra ka ya da hi thada awa wa na le yang la ka ngai na khai ping ji li wa ki akla competitive sang sak rak le ka lyric ka pa we lyric sa prung gi ji study r ga ji we value pa ji tiong mai ka ji the ga wa sha phai ma rao ji la so ji da ka tia wa ta mu nei thum na ji da sa ka hai ga wa ada in hang hai da reading habit sing le thyo ra naw pa ji ka tuition mang li ti pen ma sa la ka ja khla ta self study la practice sama man la ka ka wa tuition ga hi da rar ga dam chan me science li ma khui ma sa ka pai subject ping li wa cha ping li ngan dang san da tuition ga khui va le sa re ka chim ning la ka ja khla ta self study sa we happy thi la in gar sa shop marau chit la ka national ga ti ini na ring ze kai da national ga ti na win ha pok la ga ra wa cha we tuition vai ga wat ko pai ra ka chi mong ai na chi ka tha we attitude pa chin la rar ka ngai rar ka tuition hi va da inseparable ne da khuyawi de da lapning ne aro in poina ga hangai na da ka thiam bing wi wangwa ma ka khuilam sak pai lang le pa pom me athum only in classroom ji ma shop ne ka la chili hen me da athum wi study ati shu da hen me da thuk me da the ka ngai le pa mau ka da home tutor la tutorial hi wa tar ka sami le pa pom me on the other hand commercial ka sala le pa mau ka da hi wa hang shi na we khang thala pros and cons wale re ka da trend bai hai sa na da the the challenges la kha le da le tha da feel side da share na opinion the ngai da khang han man ne mai miss lak na le la nation ai ga chong na thai la sam bang da le ye la ga chong la thai ngai fe ya da atam ba hina la ka I thung wang constraint le ai da next lila chungmai dang nang rum se ka chimu kup sang ini women khrajan ba himu kup sang ga no wa kai na as a teacher ya as a concerned teacher aka sa da na student kala issue concerned authorities kala awa apine message mi ngai aka ming sa ngai dele I thumwe education hi ba thada ma claim sa ka bai education ma le thuraga thada mirin ku pawra ga ji I thung tong na thai kai thum mi thei re kai da thei khuye development thada in general na hangau kai development jai ga wa khui khar now society wi thana tong ngor ka la ga ngomra education wi li jai ka khi ga khwat le jai ga thada khipa ka na lamiang khangai thada le da le thum wi society hi na jeng sak ngai education di focus sang sak ngai so that akama itumui society hi makang mai da lei vai ina aya jon ta thada social media le ga thei kre win la cha dai re japan hi earthquake thada rashon gi ji tsunami rashon ja pom ne earthquake kre di rak re adam le tum mit mi hawe ka ji kop kleo la ga ashi rebuild sa vai hot khanai nang so da education hi ha po kai dang de thada ashi wi satya khai tem me cha hai rupol ji wi atung ji li katam na ping ni hokui la lai tam sei ma nei dang de so the education le atum na cha ka sakta khui
chỉ thà ít mùi society hi là kia cái chaos na murder clay apom hi li ít education hi li sak mui da khui la ga hi li sem gani sik jiwa ishi akama ishi tang khu society tang khu da hangau ke tang khu society hi la makang mi re ji hi hangai ji wangai na ít mui ka thana lawmaker being CSO being eva education li mer mai da chung mai khar da focus ang sak ngai ka khne parents being now rally akama kiwi positioning ning sak ngai kle ji a chu decide sang sak ngai ana chu chotline yang sang kle ka ma ring pa re ji pa hi wa I tu mum lying sak ngai ne ki pa kana now lim le shi mung wa sam ra wa ka pa now pra hui la wa pa ji wa le shi sa re ka I tu mui le ki shi ji ta da le shi de ne ma tang la ka kum thala ga ne lai ri ka tam ngu shi hi tam khuying sak la kang nau kang sak ngai ka thumali ocha ping chi shut me ping ya itum li bai balil hang khai ta da tha da ma chi shut me gam tha da na li chi sin khai wa chim tha dam sa tu ra ka a khung li lung gui hok thang me la sham tu li her sang khai wi punishment ja ka tar ka na wa deserve sai da khang tha da ili mi ai da clear ot sin ili mi ai da clear profession hi clearly nationality tam selo da jipam mai da kle hi are mam sang sakai se ithumli rana tanja chanla kai na mi da kle atam gi tran aje ithumli national khani thot tang khu khani thot ka sem hi di thada iwi shop chi ku shok la ka government wi system atu ata jeli miyang le la ya ka shop chi ku shok la ga ithum khotnang rum ser se ji hi wa hang sang ngai nation are mislag yari bing are mislag na message mi khai important sala ke hada valuable sala khai ne thum tong ma chu se education hi important sa e ki any profession business ha ga jila just the shop now sa la education hi khlai e na ma khlai with difference le ko ji ja ne tum reading habits le imbibe sa se ke tum khla da hot khana hard work by hi focus sa se easy money easy way out by hi last sam ne ja da issue is special guest na lab thal aina share sa ni khai ne ning she anyway main khrajan hen tangare ka issue rapid fire question ne le na lim tai me da thai ngai da ya ke ji bu khirang kha shiga break ku se Meiphung Productions ring pa shala midle Meiphung Production hi Ukhrul down ni khale leading production house agang sadale production house in a movie le sem shocker khani thot bingle abong te ing da promote sami kala dalan expose survive with platform le mia Meiphung Productions with Korean Seema Ks itot kachina kachigthana shitsangupai kala aman gicha equipment rental wivang hadleaka Meiphung Productions list sampong buyer equipment pingjia camera sound system kala projector equipment rental mang maningla audio recording facility la lately equipment rental kala audio recording sali inconveniences kaleji ara Meiphung Productions na solve sa mi hwai apong akhang sadle Meiphung Productions we address na Hamlekhong above PNP ATM Hungbung Ukhrul district welcome back cho ara rapid fire hi khwai ning hang le kan le thai ngai mai ji no na lang la na wa sa da mi bing ya na bing la thai ngai le re hen we da chen na umaram ni tyo mai ka thai khai wa ngai question hi set sa ne firstly ala sham la khai na we hobby ki le iwe hobby chung khale ya mang nim ne atang itung se gao la comic ka ga ba tin ni comic la ba fu iwa okay kala iwe wang wa gardening ada kham da ya kana iwa jiwa ina iwe khale ya bam ga ji da thada ling ga sang awan ling ga sang han ling ga sang hi thada iwe ning chang mai thui ja akala ke okay chikni ji mang hangau okay aga ari na as a teacher ya na wang wa na we most the rewarding moments aka share sang sa ngai as a teacher okay iwe kadam nawa ka le sai sentinelly that kind of student whom everyone thinks that thada masapai lu yi ji dam naw ne da khui ji ya ka chi thalaga iwi subject opsa ji ne chai na dong an jo no wi dam na ba yang lo look out for him thada chei naw la sang naw e ka
이러 다다 이야 그 다식라다 중스르가 다다 담만 나가 class 12리 이위 subject리 안나 letter mark 선봉지 선봉에 제나 다다 이위 이너 다다 팀 나오이지라 뭐님 거가 이니 위 다다 relationship student teacher 위 다다 웅다 메이가오 그래이나 담고 시지 않을라 hard work 살라가 나 범셔 나오고 담 다당 나오고다 like he letter mark 선봉 보매 카라 letter mark 선봉가 이위 subject 뭐 담리라 그때 담대 Okay. Okay. Na single ne? Yes or no? Okay. As a single, ya na wivang wa rim pa makeup kaje bin single. Ari ya points kani hang lo. Laga na wang wa. Ay first di chi hang first. Laga matang dare. So happy, so independent. I can sleep whenever I want. Okay. So independent. No we down the line no plan. Ada I settle down saura ke plan le. Ari chang wo thada hilak exam le rang. Cái healing是闹嘅，可能啦，那話個時候嚟樣真係，那single 在係那位 ideal man 把係那 qualities 定長得嚟，把係乜身旁人就忘噶，我應該 what is the reason behind 這樣子 Maybe I read too many novels. Okay. We are now Mr. Perfect 把你們捉pas咪的嘛 thada that kind of as a kamnalamning laga that kind of mentally side the novels li take le novels pa binya ai chikta ji sampang lak ri ji maning nei kha ina hang wa itum hi chikta o ning li le yaw ka da mia ga thaila la weakness na chung me gai thada thei ji okay thada jokes apart ya thada itum hi chikta wi shruk laga sang gai thada ning khui single sang na sai cái đây đồng không thấy chủ na thấy đó chỉ là class là nó mới sang ngay nữa okay cái nali he as a teacher cái sai đó nali chủ ấy nó hàng vậy classroom li nali super power cái什么ngay ya cái nó key power ninh chắc in a classroom Katam na ko on ko mind read sa ka power di mang ning chang ai. Okay. Okay, da kana li student na strain sa may kap chi question han kai aka. Then expect masalag ji. Thada de he was Sentinel College adam wi ko yo. Sentinel li wa cha sa tre ka that once that was one student awi mi kyan na la thada kha khang ser khang he ni kyan ya sap rung ai jeni thim no na ba he were sana lai da jum zi ye and one day when I was teaching thada di lai da ka da tam cha wing lem ya khra dam chan oh you have a beautiful body da hang shok ya da ji ila pning ga how I don't know how to react da ji student twina ji one of that strange sala kaya iwi wang la ga shui ala da ka da react sa seklam te tu ji ya Okay. I can know we ning chang mai gap chik shak za. Spicy foods. Anything spicy. Anything spicy with that kind of hotness. Satay we shuruk. Da chik tha shang ai me ji ba. I can know we leisure time le na kisang ai me. Da I atang hobby hang kai da sometimes I read, sometimes I do gardening, a one ling ai. Other times arag chung ja hing sop na oi na yaw ga thril da ka lei pa mai re. Okay. I can know we last suddenly what keeps you going. I don't know aru zat wa da le na otsara na ring da le na likhina inspire sa zat wa da le. Ili actually jihok rawi green purpose china ili thrive some ida la I'm just going forward. Ning share issue PG chen jangai re no atam khusho khami no wen chung kha thai khui le sam hong de le in a thai khui mam de yari bin le chung thai khui sam hong re khanau le thum
detail sa mai de khrejan la sa se na ot sa da le na chikat la ka national shamra da sa da le hi athai mai ba thai ka na we student na ka ta na pu na ka chung ka ta dei thum we shogra da le yang kan ni thot pakra hang sa no ji ja hangai na le so atam ji so khmin sa no ning share yari ping na larin phalang ning na khwe yari hang khai isi mislak na chung ka share side education ni matang li na awa being khana being CSO or concern authority la hang khai hi problem face sa da le thum ju num se hang khai le khuisang bai ji thum implement sa bai ji sa se na education hi ba kamatay akan na itong backbone itong any odd kasajli ji backbone akan na iti himo malay sa iti itong katam reading habit hila masuita sa iti hila lida hangay ning share ara itong achiwa hina ngajangawre next episode li sambang ni say till then itong masitri na pamse ning share